Idi kalman laeng. Programang nging kapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat akas lang napasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo iti dayto nga programa ket maibasa da kita pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Dayon kani malpas to natin oras tayo nga dito penalpas ti pakasalitaan ni Randy. Sagudayon nga rod ti surat idi kalman laeng ni pagayam ti nga Randy. Idi kalman laeng. Take 2. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tasumrek kamin kini Rose iti uneg ti maysa nga hotel. In parking kon manong nemi ti kotsek. Nagadesag kamin siyempre. Maban kami iti counter tapno mangala kami ti maysa kwarto. Dadang kanyak ti tulbek. Awit metten manong nemi ni Rose. Ti tuwalya ken kastameten tissue manong nemi. Ada tuwalya pagpunas no agdigos. Ada tissue nga pagpunas no malpas ti koa. Manong nemi duala nga bulan nga namaamok ni Rose iti maysa nga party. Kahit kapot akorsonadak manong nemi kanata problemak iti asawak. Dada tiga po nanuapay nga inkarikatak nga pinasungbat ni Rose iti onos ti tuwa bulan. Imagakeng kuha na ti problemak manong nemi ket kunana. Siyak ti solusyon ti problema Randy. Awan diferensyak ikarikeng ka. Ikang ka iti anak akasapulam kunana. Ngamin manong nemi agin namitan nga tawen nga denden na kami akas agasawa keniya Tina. Yung saan kami pa nga nadaan ti anak agin ka na pang kami nagpa-check up manong nemi ket iso ni Tina at ada diferensyan. Ingkarik idi kang kuana manong nemi nga saan naglamiis kang kuana. Ingkarik kang kuana nga ore ka sa jay nga sa anak nga may kaniti anak ka jak tuwa agbalbaliw. Nga masinto ako mga laglag ng lalaki nga di agkasapulan iti anak kat nagadulita di babae manong nemi no lagi di bagam kat ipaayda. Kas ni Rose napintas ti asawak ngem ubing nga amang ni Rose manong nemi kapot to 2018 ni Tina 29 kumet idin to ni Rose manong nemi kat 19 years old. Ide makastrik kami ni Tisiled manong nemi narakop kong adagos ni Rose. Oh Rose. Oh Randy. Agtutor ka. Di ka gana takasta. Pagganatanak na rodin. Kaya talagang kahit kun nga na namin naramanan di kitilips mo. Oh. Nakimimas na kitipibig mo Rose. Manong nemi iso na mismo tinangikat iti t-shirt na kumapkep sana inikat tilak tirbrana po baaw no orel nagbaa manong nemi ti dua mansanas nga nakatangtang sit tila nga di gito nga mansanas manong ngawan ti sabali nga naramid kon manong nemi no di nangigem nagpadpada kada giti dua mansanas sa ko pinisil-pisil kabayatan nga amalak nga nananaman di kitibibig na impababak di kitibibig ko kinagkak titingad na oh Randy kalpasan na iti puon ti parokong na naging ka nga ninotnot ko na kininit manong nemi tinipol na sa ako ginagat oh Randy oh, Randy, oh. Nagsubliak iti ayan titinged na manong nemi sakda pa ni tilapayag na.
Kininit ko manong name iti pidit-pidit na. They still virgin? Salutsoda ka tapno mok taramitek ko lang. I'm not yet. Sana ko nga virgin. Ngam sikat may kadua, Randy. Sikat may kadua. Slightly used. Kadi, so ang pagdanangam, sa anak to nga masaktan. Slightly used. Randy. Randy. Nagsubliak iti ayan di kiti mansanas mano. Kalpasan nakit siya kung tinang ikat anang ipaba manunay iti pantalon. Oen manunay alisto namat inikat. Siyak pa yan manunay tinang ibaba ti bikini na. Manunay kamayatan nga kangkanak di kiti mansanas agdakdakiwas ti dakulap ken di kiti ramay ko iti baba. Manong nemi nakabasbasan. Agar aroyotan manong kapertil ko. Randy, kapertil ko. Di mayad. Di maipayanak ti anak. Ipayang ka ti anak sa pulang, Ran. Randy. Randy. Kastawa ni ti asog na manong nemi iti padasak nga episok ti may sa aramay duwa aramay aging kangatalo. Slightly use ko na lang simbre akin ti talo nga aramay manong. Randy. Randy. Kas jeti reaction na manong nemi idi tatalagang inusar kong ti talo nga aramay tapno. Randy. Rans. Paano ko, Randy? Ramay mo pa ilang na paano ko. Ramay mo pa ilang na panakon ko na. Manong nimi sinakuri ko suna sa ko yung paida iti kama inalistok mo tangin ikat ti t-shirt ko ti pantalon ko ti brief ko saksim magpat manong nimi kitrinabawa ko ni suna. Randy. Yung saan ko palangin muna impisok manong. Pinaras ko pa yung rinomansa, dagiti bibig na, titingid na, iti marukong na. Ran. Shoot na Ran. Shoot mo na Ran. Kuna na gumanat man. Implastar ko kurod ko ram sa ko alpasan na. Inturong ko manong na imisa ko. Randy. Insagad ko manong sakod niyo kuyok ko naman. Randy, kapirtil ko nga talaga. Mapanag manin, Randy. Pasam, Randy. Pas, duras, pas. Pinaspasak manong nemigat talaga mapanmanin gabuta kidayat katanak. Naisarden ko manong nemi tinanggusod kan kuhana gabuta talagang kinayat katanak. Randy. Randy, naglayang ka. Namindo ako, Randy. Kahit ko't paminsa ka pulo kit siya mo. Okay. Ipay ko ka. Basta ipay mo kanyak tika sa pulak na anak. Give me a child. Rose. Rose. Randy. Rose, isabat mo. Randy. Isabat ko, Randy. Isabat. Manong nemi no ipagdiferensya iti performance mi kiniya Tina nga asawa. Justice ay met kadi narugso ni Tina manong. Akas met ti kinarugso ni Rose. Ngam narugso latan ni Rose manong. Ubing. Gabutakal pasan manong nemi nga nagsabat kami kalawampay ti inana manong nemi sinyas na nga isumet ti rumabaw. Kabuta mo na manong nemi nga sampay nga nagkirpa. Si tatangken pa ilang man. Rin mabaw nga rod manong nemi kat saanan nga inuksot. Si pipisok manong kalbasan na tinugawan na ko nung run. Rose, run.
Awan tina na ran. Manin ran. O Randy, manin ran. Randy, manin Randy. Manin Randy. Ngam na gina na kami matlang manong naming gawata. Mabanog kami yung ngam si tatapil latta manong naming. Ken si dedenas latamat ti barukong nakin ti barukong ko. Nairot latta ti kayipkat na kanya. Ross, Randy, makaalak nga dagos. Ipakamo man. Una, ken masapol nga noadanton, masapol nga inaldo ti sibug. Panawa man ti asawam. Ha? Agkari ka. No, masikugan na. Panawam ti asawam kada tatagdan na. Right? Sige. Ako man ti sasalbita asawak. Napinpindas ka, ububing ka, naimimas ka, nalalayang ka. Naglado ta kami ng nagamam mo. Ubing ka pa yan, di. Nag-asawa kami kini Tina. Yung nga pala, nagsabat man lang ti dalanda. Kaya alamanin, mabisinak, Randy. Di mangang ka, pakanan ka. Sambad nga makapabusog deta. Aman, makapabusog na ito'y babati sir ka nang yung tingiwat ko nga eh. Anadagad ting mapaksoy anak ka. Naminsan pa nga rikos manong nimi kalpasan na inanak ti sa telepono nagorderak manong nimi. Gabato hotel and restaurant dito na sinerek mi. Nagorderak iti kaldo. Nagorderak pa iti arak. Kabayata mang gagpapapisa kami, mang umin-inom kami man. Hindi mayat manintirik namin, manen ko nak, manen. Nawawild kami manen, manong nemi, hindi tagpadpata kami nga nakainom. Opo. Wild na wild, manong. Pero nga tugawan nak sa iyo ka po. Dapende kiti gundahoy, manong nemi nga nakalikod isuna. Nakaburiri isuna, manong nemi. Sa akumat palikudan, apo. Namin duwa pa, manong nemi, nag-date kami kalbasan na impadamagan ni Rose nga masiko. Nagkita ka mga dagos kat kinitak manong nemi ti pregnancy test. Positive nga talaga. Yes. Let's celebrate, sweetheart. Pamananta. Agbakasyon ta. Mapantasan dyan, inutukayat mo. To Pilipinas? Wala. Dyan, Palawan. Sige. El Nido? Uwahin. Opo! Mamanta sa jay, makalawas na sa jay. Kamayatan na sibugan na ti anak ta. Oo, agragsak ta. Inagrabuwatak manong nemi dinamag ni Tina kanya. Papanam. Nagtatandarak nga komperensya sa dino. Jay, Palawan. Nagadayon. Umayak. Ore, agbakasyon nakmet. Agbakasyon na kita sa pisina. Umayak. Saan ka kakasali? Wala. Kat no kabayatan ti konferensya, di adak kung agpaspasyar. Sa tirabi, agpaspasyar ta nga doa. Di mo kayat? Agbati ka. Hindi magamtipod no. Konferensya? Uno honeymoon? Kahit ko mamantipod no. Ala. Sorry, Tina. Ingkarit kang kaidi nga sa anak to nga balbali o rin no, may isa kang nga inutil. Nga I'm sorry. Kasapulak ti anak. Adan babae nga nasiko ka. Kalisot ka date ko. Ag-honeymoon kami. Ayop ka! Lapadasem na. Padasem nga dito sa tumbam. Kasi katungpa-tungpa. Randy, apay. Apay? Gabatasan ka nga patpatek. Adan sa bali nga patpatek ko. Nga iso ni Ross. Siyak, legal nga asawa mo eh. Legal. Asawa ka lata. Saan patang kamadlatan no kayat mo? Ang nasasayat pa no kwa. Pulangan ka laingin. Intikit mo sa no manuti balor
numanot kagudwa nga balor ti daga, ken ti balay, edit ko ken ka. Ta isang pet kunto dito ni Ros. Edit ko ken ka. Saan nga mabalin? Dinak mapapano ito dito nga balay, pues. Siya ti pamanaw. Itid mo kanyak ti kagudwa at balor na. Hawan titid ko, okay? Itid ko ken nga regalo. Kukom amin na the house and lot. Ket siya, saan to nagsubsublit to eh. Ikabalay ko to ni Ross. Nang runa, ito na anak min. Hayop pala patasay, taturobag ka. Agbabawi kan to natin hararamidam kanyak. Agbabawi kan to. Randy, agbabawi kan to. Ede ka ang dami manong nemi kani Rose ti El Nido. Po, nakadadong experience mi mano. Di may ladawan iti kinaragsak mi. Ore al daw manong nemi no da champumi ala. Iti hotel manong nemi iti ikiti baybay. Kadag iti bar. Kinsa din naman papanami manong nemi. Nagpintas nga lugar. Nakalawas mi manong nemi sa kamot lang nagsubli dito'y Mendlan, dito Luzon. Hindi pa nagamit ko dito balay manong nemi awan tinasang petak nga asawa. At dapat bukod ko ang tulpek. Inrobot ko di kita rawatek manong nemi sa ako insakay, inkarga iti compartment ti kotse. Nangibati ak lang yung tisurat. Sa bagaw, tawagak to, teksak isunan. Kapatadan nakita nga apartment manong naming nga pagibalayak ni Rose. Tinawagak pa din suna. Hello, Randy? Awang kamot ganda na sa dibalay. Inala ko na kita rawatek. Kukabon na dyan nga balay. It's okay. Apa nga, ikasala ko ni Rose. Kata ito di balag ko ka. Saan ka kumamagriribok? Saan na kami nga riribokin kini Ross? Isak lang kayo. Hana? Isak lang kayo. Agkikita tayo ito korte. Ano ko ito man kinapod no? Tina. Ngawan sa sarbim. Hambag nga rin nga mabalin. Agtalinadak kang ka. Gabot hanggang matakasapulan. Basta isak lang kayo. Nusang ka isak lang. Mangupak ti hard killer kay papapatay ka nga doa. Nang runat ti data nga babae. Papapatay ko na kita gidam. Ngam sa anak nga nagdanag manong nemi. Mabalin siguro nga ako na lang sa SJ. Ngam saan nang tumit lang maaramid manong. Kaskarina aya. Nga mangupak ka ti hard killer sa anak ang papapatay. Oo. Maawat ng tumit lang ti kinapudno. Ingkasarak nga rod ni Rose manong nemi. Kadawan sa baling aramidan na no dagbati dito apartment kat mapanak mat agtrabaho. Masapak mat nga gawid manong nemi at damat isuna nga sumabat. Isang patakmat manong nemi na kita order na nga paginawan na manong na kita mangga po. Gusto ko na kiti at laing na agsaramsap. Agsuka manong nemi ti mangga. Naalsam lang aro din di mangga. Sukaan na pa ilan. Di adada nga naalsam. Orek lagtin kilmon. Ore lang opo. Agtubog ti ngiwat ko. Tapanangkit kita kengkuha na. Edi may sa nga bigat iti Sabado at dakam nga duwa mismo kini Rose dito apartment. Edi dumteng manong nemi ni Tina. Ano ba sapol mo? Dito ka amtian nyo. Buwan, dito yami. Mabaling ka di ka makita kan makasalitak ni Rose. Mabaling ka di sumrek. Awang pagdanagam. Nakasaganak nga. Mga hawat di kinapot no. Kahit ko lang makita, tinangisukat ang kanya. Sige, sumrek ka. Honey, sinday ta.
napaatras manong namin ni Rose, hindi makita na ti asawa. Akong pagdaragam, honey. Kahit nalakano nga makita na ka. Hi, Mrs. Hi, Rose. Sumilangan kahit na ka. Ti asawa, kapot na bintas ka. Manong nga bulan, ti buntis mo? Upatin nga bulan. Madlawan na. Talaga dakkel. Mabaling ka din nga prusan. Nakita ka manong nemi ti duwang addang ti asawak nga tsak namnamain nga dagahim ilinglingid na manong nemi kat napanakit din binoyatan ti asido ni Rosa. Uy! Ano na ginagamit mo? Kamatak ko manong nemi ni Tina nga pagsumot nga timaray nga rimuaran. Hoy! Ang subli ka! Hoy! Randy, warin serviti ropa kena orang mana day itaray nak hospital. Di makadakis manong nemi nagpadara. Gusto ko rin danag ko manong nemi nangayabak manong nemi di ambulansya ko na. Agpadpadara manong nemi ni Rose. Kabayatan nga aputan natin na tibukan ti asyo do itropa na. Nakauy-uyong gayam manong nemi ti ex ko. Kaya dating asawak man. Manong nemi. Napukaw mi. Ti anak mi. Narigreg manong nemi. Nagsayang. Upatin nga bulan man. Naragreg kalpasan na manong nemi napangited ti rupa ni Rose. Randy, Rose awanin ti anak ta. Malaksit nga awanin ti anak ta. Dakay nakitan ti rupa. Kintun may katin ti pendana. Isak lang ko rin ha, Tina. Ha? Owen, isak lang ko. Ti asawak. Kasano nga rin na pati, datakit, isak lang na ta. Isak lang mo, isak lang na ta mo. Tanyarit kahit mo pasamak. Baksan nakto na kaya, dupangit akon. Apan na mabalin tanto mat nga plastic surgery deta. Tsaka mo manong nemi no kahit kung tupay ni Rose. Tsaka mo manong nemi no kahit kung tupay nga pututan mo no sikugan manin. Manong nemi, pinanawak ni Rose nga dapat lang ti ospital. Kat nagawid akti ti balay. Nasang patak ti asawa. Adda ka? Isak lang kayo tinaramid mo. Nagsisinak lang tayo. Namagan na ito kanyak. No anya tika po na no apay tinaramid ko tika si Jai. Bagak tungit tika po na. Manglilipot kayo. Isak lang kayo. Apay kahit mobile lang na dyan nga Rose, ito yung pangitan. Yung baglagit din na kasi naramit ko lang. Anang tulakit din ng higher active higher killer kita. Dua kayo ito pinapaltugak. Randy, ada pa lang chansam. Agsublikan niya. Mabalintan mga dapti anak. Libatin mo tipanggap ngumang putot it sa bali ng babae. Agbalimot nga illegal, nagdan na kayo. Salud-sudak man ka. Saan na ka din nga ayayatin? Ha, Randy? Saan ko nga sinungbatan manong name? Gabot na balay ko, pailain dahil ito yung mga balay, tinakpat pinasublian ni Suna. Dito ayak nemiyan,
Yung nagdakit ti may sa silid. Saan nga ti silid mo? Yung tiloko nga babae. Napanay na na tutuplikit ti tulpek. Liluktan na ti silid ko. Ngayan ko. Umar-arakop mo't kabumisbisi ko. Randy, saan mo't lakid ding anak ket? Ti makaitad ti ragsak di kita asawa? Nagragsak tao rin awan anak ta. Mabalinta ti mga dap. Oh, Randy, I miss you. I miss you, Ran. Oh, Randy. Oh, Randy. Naaros magtiriknak manong nami. Siyempre na banglo, kaya napintas ti asawa. Dati-dati manong nami, ramanak, dito nga babae, imasik mo. Aging gawa manong nami, nga nagpapas kami ti dahi di nga rabi, nga kasla, sinulnitan mi da kiti ado, nga nagkurkurangan ti tunggal may sa kada kami. Manong nami, nagtulag kami, nga warayek lang ang makarwar ni Rose iti hospital. Kalpasan na kitagtali na edakto ni Tidenana. Kalpasan na kitinggam tumata nagsapul, timabalim mi adapen. Kastawan iti sangit ni Rose manong nemi di pagakan kuha ng agsina kami. Itapay tawanan ti nadadahilan ti ropag sa nakbaybayan. Gapo ka dita, anak ko na pintas. Sanga dita trason Rose. Gabutasan ka sikat asawak. Gabutad asawak. I'm sorry. Maong pagdanagam. Siyak tagbayad pa na hospital mo. Kat nung pa-plastic surgery ka to. Siyak to taggastos. Ikarikan ka. Nakapagsinumblianan kami iti asawak manong nemi aking ka nga adda inadap mi nga duwa nga anak. Agtawen ti duwa ti lalaki ken talupay lang nga bulan manong nemi ti babae. Da kami tinariingan na puutan ni Junior nga ina ken ama ken kastamaten ken ni Jennifer. Di makel dagitoy ket idi tagraduaren manong nemi. Ida graduaren ni June ken kastamaten ni tagraduar maten ni Jennifer. Dito yun imbagami kadakwada ni Suda ket adopted. Nga mga tinanggalin ang problema, gabuta, imparik namin kadakwada, tinamaspay, iti pa nang ipatek, tiputpud nung nagadnak kadakwada. Ni Rose, manong nemi, awanin ti damang ko kengkuana, nabayagin. Wan manong, uri man pa isang may apud nung anak, da John, kini Jennifer, imbilang may idang apud nung anak. Ni Suda, iti nang Ted, iti nanay nga singgalot, iti ayan-ayat, kan relasyon mi, kini Tina, nga saan nga napasamak pa tikas tinapasamak inidamo apan ang silang. Dahito nga ron, ti makasalita manong nemi nga tinaminsan kat napadasak ng insul na ti asawa nga tinaminsan manong nemi kat napadasak tinakirelasyon na kinaig iti may sabali nga babae. Yang tekonado manong saan siguro nga naikari nga agtalinaid nga agtultuloy kami kini Rose. Manong, no diket, iti pa nagsublik, iti asawak, tapno di kasta, kaya tuloy mi, nga tunuyan, iti panakatungpal da iti rapap mi, no pa sa mi nga budnong anak, di kitiya, ibilpilang mi anak. Sabi ko manong nemi, dadamat na bating nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti bihag, kadagiti padak, nga dimngeg, kanagbuya, more power to your program manong, and God bless. Tuoy nga radagyaman nga pagaya mo, Randy. Thank you kang Randy, iting ka pa nagsurat, thank you mat kada kita nagbuya, kan nagdengeg, salamat kada kay amin nga sapada, sang kaya